Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berma kapere bekna kapi soleh-soleha kelas 5 malar moke pada sehat kapi saing kena bisa norok pangajaran bersama tura kala berlancar. Pangajaran sebelumnya Ustazah lamare ajelasaki arte benta tengera bacaan deskripsi. Satia mayu buka bukuna halaman petong polo. Ustazah bakal jelasaki pitena bacaan deskripsi ben bacaan lainnya. Bekto Ustazah jelasaki arte ben tetengera bacaan deskripsi. Bada Anwar ben Saleh se ada kade pas entar ka perpustakaan nyare buku. Nah, Satia Anwar ben Saleh lah nemu buku si ajar beaki sosonan ben cema-cema bacaan. Mayu ajar abareng Anwar bin Saleh. Teks otabe sempet bacaan banyak macam mah. Iya Arya, teks narasi, eksposisi, persuasi, argumentasi, ben teks deskripsi. Pitena sosonan teks macem iya tas iya Arya. Teks narasi bede orotena bekto. Teks eksposisi apri tao otabe mamaste. Teks persuasi masalah sebisa ngobe arte. Teks argumentasi masalah sema kuat pamangki. Ben teks deskripsi sosonanna aropa bede pereng otabe kabedeen se agem beraki kalaben cerna ben nyata. Bagianna pak jelas. Nah, pitena teks deskripsi muso narasi apa Ustazah? Mi akaton parak pada deskripsi pite benarasi. Deskripsi iya Arya nerangaki otabe agem beraki beni atau toran. Terangaki Arya apa padeng. Mon tak padeng tak usah terangaki dalam teks deskripsi. Dadi terangaki otabe keberaki bagian luar bareng. Mon teks narasi iya Arya se atau toran setong bab otabe banyak bab. Daleman notoraki biasana torok dari adek sampai budi. Dadi mon teks deskripsi Ria teks sepera acareta aki apa se padeng otabe apa se bade ekemper jeria apa se ekemperaki. Sedangkan mon teks narasi Arya acareta aurut atau toran setong bab otabe banyak bab. Jadi lebih banyak se acareta aki dari adek sampai budi birciken situng. Lah jeria pitena bacaan deskripsi ben bacaan lainna. Mantere soleh-soleha kakap ngarte ya. Mon beda setak ngarte bisa atanya Kak Ustazah kolom komentar otabe komentar classroom. Kendia pei pangajaran bersama tura Ustazah Totop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.